cerita yang ring sapune kudang warso ide dalam Krishna kepakisan nganter banyak kering Bali wah sampune kocap pagil sane mangket dokitan adine momoin kitan indit batin panjang baline punika mungkuing banyak ring ide dalam Krishna kepakisannya punika lah semakin banyak baline punika dan kanten siati ring ide dalam Krishna kepakisannya rare raja yang lantur rindik pidap-dap banyak baline punika agane selatur ibuna gati manung kasih dalam jaga baline punika panjake akeh raris dipun nungkasi dalam Krishna kepakisan dan ngangken dalam wah Krishna ngaksi kuentenan panjak baliasa punika raris dalam Krishna kepakisan rare senida wamana
dalam Kresna kepakisane punika raris-raris midalengan papatih kidane para bapakti gajah paro jani patih idene sane ketitah muparapkani patih gajah parula pamana jani kita insun paman patih gajah parula ame jani paman tidahang mani rene punika raja bapaknya Bali ane jani paman kemelaku paman renjet banyak balia gene ane pani nungkasi mirlah ane pani manungkasi wanganira asing-asing ane pani tupanjate ane pangkah nungkasi mirip lautan matiang paman cerita yang memang krim pahit sane manggil madeg aku
Beci punika idel manjenengan hormat. Pati insun nahani jani paman laudang paman patih gajah made patih nirene utamu paman nah jani Bali subakala nahani jani jagat baline punika suba prisidaya kewawanin ban manirene punika dosing ada Madagapati di subane jani di Bali sing ada Prabu lah badahulu subekala nyen padu jani didung nyenter jaga nah nyenan ne patut ane jani nguter jagat Bali ni laudang paman matur teken biru